Kur'an'da qaraylı Kur'an. Kur'an'da Allah subhanahu wa ta'ala en birinci buyruqtarda hükümdü berip koygun. Ne dep? Allah ta'budu illallah. Allah'dan başka sığınmağına. Ve la tuşriku bihi şey'a. Allah'dan başka şirk keltirmeyin. Ve bil validayni ihsana. Ata-enelerge en çıraylı muamele kılgıla. Ve bidil qurba vel yetama vel masakin. Жақындарыңарға, жетім жесірлерге, бұларға жақшы мамиле қылған. Жетім жесірлерге де, кембағалдарға да жақшы мамиле. Алла субханала тағала барымызға тауфиқ берсін. Күн сайын сынода екенімізді ұмытпайлы. Күн сайын жашауымыз қысқарып, кішкене азайып жатқанын ұмытпайлы. Күн сайын ақиретке кетіп жатқанымызды ұмытпайлы. Бірімізге естете жүрөйлі. Бірімізге естете жүрөйлі. Күндүзі, түнімізді дағы, күндүзімізді дағы зикір менен нұрлайлы. Şükür menen nurlaylı, tövbe menen nurlaylı. Sowaptar menen elhamdülillah. Bizde mındayda turganlar qarаңыздар. Namaz okugan sowap, namaz taştap koygan qanday? Çoң günü. Tak. Aram işlerdi kılgan günü. Aram işlerdi kılgan günü. Aram işlerdi oşol aldığınızdan gelgen aram işte kılbay koygan sowap. Maşallah. Bunu жақсы biliş керек, Aram işti, ege düşünce olup kaldı, aram işti kılma, buğa soğuk.